Sinami masikuna astawan ña kaypipa rimarispa katigripanchi imanalla takapankichi alichishiguta charipaychi masikuna ñukanchita kutinlla rikunajun nachu shina kashpaka ñukanchipa masigu pashkaypimi kapan ali imanalla takapanki alichishiguta charipay ali shamushka kapay ña kaypi rimarispa ña katinkapanapay gutara napapashun nachu. Bueno, buenas tardes. Mashigukuna alichiguta chiripashunchi tukuya kay radio limanpi tukuya ukuna makiporarishpa tarpurishpa ñawpa mayuksi wayra mayukchi mashiguta pash alichiguta chiripanishpa saludashpa chayamupani shinallata tukuya ukunata maypilla uya radiota uyakuna kay radio lumanta wayra mayuksipi uyakuna comunidad ukukunapi ñukanchik kay Centro Tabalopi uyakuna umaypish karo llaktapi uyakunata primer lugar saludashpa kachapani nachu tukuya maypilla uyakunata alichishiguta charipayshi nishpa saludapani y shinallata hipapika kutin ñukanchikpa kayna semana parlanakushka mandallata kutin wakinkuta kutichishpa parlagripanchi nachu nishpami chayamupani yupaychapani masigu. Shinami kan shinaka ña kaypi ñukanchikpa rimarispa ña katigripanchi ari ña yalishka watakunapi kishpichwaychi na punchakunapi ashtawankari ñukanchikpas ña kay hambipi rikushpaka shuk nanaykunata rimarispa ña katinakushkanchik nachu kunanka ña kutin mashigu riksichipashun yuyachipashun ima hawata kunanka rimagrinchi chaytara riksichipashun. Ñukamanta kunan kayna semana imashina parlanajuparkanchik shinallata ninajuparkanchik que kay descensa de vejiga imamanta shamun y imashata ñukanchikpa nanaykunata ushanchik ashaguta harkarita nishpa kidaparkanchik nachu chaytallatami kunanka villachishpa tukuchikripani chay ukunata yachashpa ashaguta wakinpika na intindipanka nachu mishu ukuna shamun shina kitukunamanta shamun hasta llakiwan shamushpaka claro nin recomendakpi shamunchik villachikpi shamunchik nin siempre chapuna tukukrinchik nachu ñukanchik runa shimipi rimashpapash shinallata castellanopipash parlashpa villachina tukukripanchik yarin nachu chaykuna shina kashpaka kayna semana ima shina parlanajuparkanchik kaypi doctor Patricio Inlagowan ishkay tukushpa parlanajuparkanchik kay sobre descensa de vejiga y ñukanchik kay diabetes manda pash ashasha parlashkanchik imashpata chaykunapi hapitukunchik nishpayma parlanchik nachu entonces chay ukunatami kunanka complementashpa kay semanakupika tukuchik nishpa shampashkani masigu. Shinaka riksichipashunlla masigu ñakuti pachakuna yalishpa ñakutinapaktashunchu ari chayka ñakutin imatata chaypi yapachinara kanchik kay descensa de vejiga pika ñakutin. Ñukanchik descensa de vejiga nishkaka ñukanchikpa runa shimi parlaypika kapan es ñukanchik wawa mamamanta y shinallata wawa mama paladopika ñukanchikpa kay ishpa furumanta y shinallata ñukanchik imamantata ashtawanka chay nanayta hapitukunchik imashpata kunanpika mayoría mashti paya mama ukuna shina wakinka jovenlla tiyakukunallata ña 35, 45 años ta charikuna chay karimbashi ña kay nanaykunaman chayashka imamanta llami kaykunapi shamunchik nishpa chay ukunata tukuchinkapaka ñukamantaka villaripani chaykunapika ñukanchik kay descensa de vejiga nishpa parlan wakin mamakunaka indindin wakinka kutin na intindinka mishu shimipi riman descensa de vejiga imata kan kutin ñukanchik runaypi parlaypika ñukanchik wawa mamamanta kapan nachu wawa mamamanta parlashpa katishpa ñukanchika rita ushapanchilla ima nanaykunamanpas chayta ushapanchik chayka ñukanchika ninanda parlashpa imata kashpash paykunaka pamba hampikunawan apenas wawakuta kuysakukuna kashpallata o sea punta mamakunaka shinji mamakuna kashpa trabajashpa kawsashpapash paykunaka shinji watarishpa biksakuta watarimantami paykunaka alikarian nachu kunanpika ñukanchika kutin yapan mari kay wawata wachanchik wawata wachashka hipamanka ñana ñukanchika ushanchika runakukuna kashpapashi watachina wawa mamata alsashpa alimentashpa watachinata mari mana shinashpa kunanpika ña
fuerzata ruranchi ima utakashpapa shinji uta trabajanchi shinjita trabajashpaka ñana ushamunchi ñukanchipa nanaykunaka shamun fuerzapika ñukanchi kay sikitullukunapi kay ñukanchi wawa mama tiajun chay ukunapika chiripasan chiripasashpa nawatarishkaka ukuman ña mirashpa rishpaka chiripasashpa yaykushpaka ña wawa mamaka pungin wawa mama pungishpaka ñukanchi ishpa purugutaka takarin ña o sea llashaka llapinga ña ukuman chayka nanan ukuman ñukanchita kay mashtimi chirimanta nanashpaka chirishpa nanashpaka como que suchugrishka kuinda nanay kallarin nachu chayni kudatami ñukanchika kunanpika rikunahushkanchi imashata rurana imamandata chay nanaykuna shamun nishpa doctor Patricio Inilagua ishkande ñukanchika tarpurishpa shamupanchi nachu kaypika imasha nijuparka doctor Patricio kanirka sobre kay mishkimanda nachu parlajorka mishki balonmanda y shinashpa ñakuti ñuka pastipika kapan es como pastera, como fanga ukuna chay planta ukunawan hambinata yachaymandaka imamandata imashata chaytaka ñukanchika ashaguta aydayta ushanchik claro ña de una vez chay vigigago ñukanchipa ishpa furugu nishpaka chay ishpa furugu de una vez ña uraymanbacha llukshishkagutaka alceita ushanchik pero mana ushanchichu ña bastante tapacha ña tiempo tashamushkataka harkaytaka harkanchim pero del todo totalmente que na usharingachu tukuchita nacho doctor kuna nin ña mayor mama kunataka kaytaka kuchushpa llukchinami nin pero mayor mama kunaka ñapaya mamagukunaka ñana ushanga chayta resistita y paykunapa cuerpugupashi bajarishpa rin debilian ñana ñukanchika imasha jovenlla kashpa ñukanchika shinji karkanchika nashinallata kanchi sino ñukanchi ña cuerpugu bajarishpa rishpaka wawa kuindaman tigranchi entonces chaymanta mari kunanpika ñukanchika rikumunajushkanchi yari ña kaytaka imashata ayudayta ushanchi nishpami rikumupashkanchi doctor Patricio Inlaguan y ñukawan ishkay tukushpa a ver imatami rurana kanchi doctor kunapash trabajan y ñukanchipash trabajashun como doctor llata kapan kay doctor Patricio Inlagua y ñukanchipash Ministerio de Salud kunapi ñakatishka a través de doctor kunawan shinashda chimbapurashpa shamushka kapanchi nacho chayka ñukanchika pero imatata ruragrinchi nishpami rikumupashkanchi entonces chaymanta ñukanchipa consejo kashamujupan es kunan kay hipakuna nacho hipa wawakunaka imash kayna semana nena huparkanchi alimentopi del todo ninan llakipi yaykunajunchi wawakuna joven wawakuna colegioman rin colegiokunapika ñukamanta kallarishpa tutamantata hatarin na mikun ale na ale mikushpa na ale desayunashpa llukshin colegio manchayashpaka imatami miku kachiwa limunda chay maracuyakunata limunkunawan mikun kachikunawan mikun chapushpa mikun chayka imatata ruranajunchi ñukanchillata mari unguitaka cuerpoman karamunajunchi ñukanchi makiwanllata ñukanchi kawsaywanllata ñukanchi samaywanllata ñukanchi yuyaywanllatami ñukanchi cuerpopika nanayta karanajunchi nacho. Entonces, ñukanchik si mientras na punda mamakunashna katimushpa chay cosas kuna mana tiashpaka unguika mana yapatiana kanka y nanaykunaka nachu. Chay kashkamantami ñukanchika maskamunchi villanapa shamunchiki nani nichu ñukanchillami watachinata yachanchi imasha ñukamantaka tukuylla llakta inderuman villan ñukanchik kay Imbabura ukupi ñukanchik kay Otavalo hospital ukupi yachajushpa katishkakunaka llashak kanchi comunidad kunapika shukta comunidad kunapi tianchi. Entonces, primero ñukanchi yachanara kanchi kay defensa de vejiga nishkataka rikuna kanchi, o sea, normal chukan avanzaita ushana chukanchi, porque wakinga ñashamun olor fuerte tacharin, wakinga ñashamun chugririshka, wakinga shamun paygukunallata aseota rurashpaka na atinan imata rurayta, entonces wakinbika mapayachikpa ikunallata chayka imata tukun ukuma ñukanchipaka chay hongos tiarin
ungustiarishkata ñana ushanchi imasha rurayta ña chayka ña kunanga ña famarimun nachu ña cáncer nin cáncer matigran pero ñukanchillata chaykunapika alimentarinchik imash chaykunata rurangapaka ñukanchika ministinchi mari yachangapa ñukapa mañay kan es que o sea yachajushunchi hasta wawaguta wachashpaka watarinata tigrarishunchi imasha ñukanchik punda mamakuna hambirishpa kawsarka hambikunawan mikushpa kawsarka y plantakunawan alimentarirka biksagunata wataringapapash ñukanchik mamakunaka llama milmakunawan hullinkunata churashpa mishkikunata kutashpa lulungugukunawan shina emplastokunata rurashpa wawa mamakunataka watan karian ale watashkaka nakichikilla wawata taririnchu paranllami nishpa ima parlan karian nachu chayka mamakuna mayja cada partera mamakuna punda mamakunaka ñukata punda mama watachishkata ñuka yuyarin ali ninanda ajustashpa watan kari paramunlla kariani ñukamandaka shinji fuerzaytapish ushanja kashkani pero ñuka kunambi pensarikpika ñukanchika yamda wangukunata aparishkanchik quintal papakunata markashkanchik mataksha waykukunapi chishashkanchik imatapas rurashkanchik nachu pundakunaka ñukanchik mamitakuna kawsaymantaka paykunaka ñukanchiktaka paykuna imasha cuidarirka shinallata ñukanchiktaka cuidan karian pero kunambika chaypash illanchik wawaguta wachan ñuka ushi nishpalla o ñuka sobrina o ñuka familia ukupillata o ñuka paciente kunallata o si no ñuka vecinokuna o ñuka comadrekuna no sé ña llaqta entero ña wawaguta wachanchi apenas 15 punllaguta serenajunchi apenas 15 punllaguta ñukanchika cuidarinchi hatarinchi kalpanajunchi hatarinchi rinchilla ñukanchillata alimentarinchi chirikunata churamunajunchi chaymi kunambika ninan llakiman chayan mana alimentarinchi mana alimikunchi mana ali cuidarinchi mana watarinchi mana cuidarinchi chirikunama llukshinchi takshanchilla armanchilla ñukanchipa cada quilla shu ñukanchi warmi hindipaka shamun periodo de menstruación ninchinachu chaypipash ñukanchika cuidarinata imata ruranchi ay Dios mío mapalla ashinajune na alichukani nishpaka armayman tigrani armashpaka imata rurani ñukanchik cuerpopi ninanda chay kunu mapa yawar shitarinataka chiriakuwan chiriachishpa yawartaka kushtana entonces chaykuna ñukanchipaka shamun ña imaman tigran azúcarkunata mikunapaka limunkunawan mikunajunchi limonda mikunajunchi ñukanchika chay periodo de menstruación nishkapika limonda mikunchi kachita yapalla mikunchi ñakuti ima shanga chayka hielota hapinchi ninanda chupanchi imatata ruranajunchi hielowanka ñukanchi yawarta congelanchi kachiwanka ñukanchi yawarta salanchi mishkiwanka yapa mishkiman tigrachinchi diabetesta karanajunchi ñukanchillata entonces chaymanta marikunambika ninan llaki nanaykuna tiyan entonces shu campañakunata rurashpa maypi centro de salud kunayman uyanajushpa kay nanaykunata ñukanchik comunidadpi ñukanchik llaqtakunapi na riqsikuna tiyanmanga yachachishunchik tandanajushunchik por algo nin ministerio de salud wa trabajan pastira mamakuna nin y muchas de las veces chaytapas na vale chikpi tiyanchik. Entonces chaymanta nin cuidado que le hagas topar a una partera si estás embarazada nin imatata ruranajun chaypik manchachiju manchachinajo chayta yachachayashpaka mishagukuna kashpapish mancharin entonces mishagukunapaka shamun tengamos precauciones antes de nosotros tener esa enfermedad de la descensa de vejiga hay que acudir hacia la partera tanto como el médico por algo nosotros trabajamos aquí en Imbabura entre cultural ambos medicinas vamos llevando entonces chay manda miñoka manda que mañana shamus unch practicanga ama yapa chayakikuna tanto como harikun warmikuna mandalla parlanchi ningame hari taytakuna kaninga o sea wa hari hindi ka maypita kanchi warmikuna tasha parlan nacho hari hindi kunapa lo mismo ka hari hindi kuna
lo mismo kan imata paykunapas shamunakuna próstata. Hari hindikuna imatata alimentarina diabéticos. Varices venales na warmipasha sino haripapas nya shamun. Ima shamun varices venales shamun hari hindikuna papas nya chay próstata charik pika ñukanchika próstata mandaka nya nanayta hapinchi wakin pika ñukanchi baño marinatapish hari hindikuka aguandan. Are ninchi hari hindi paka fácilmi mayupipa shayarishpa lugaryanalla ninchi. Pero wakinga chaytapas pingañachin. Iño canchi warmi hindi kunashnallata aguandan trabajo pikashpa kare chayta tukuchinga kama paykunaka aguandarin. Entonces chay pequeño canchica ni nada contaminana honchi ukum. Ispa yakuta mana talishpa gulpi shita y manda iño canchi pakanana kishamu ni nada. Mapa chay pisakirishpa. Mapa chay pisakiri harkarishpa rin. Shugrip hugopi tío yaykushpa ka chay tío ka na yalenga gulpi. Chay tío ka shamun asha mira rishpa yavi yakugupik. Shina yata ñukanchipa cuerpo pipas fundamon. Ñukanchi ispa yakuka mana ari kashna yanga rikupilla ka chuya yaku kan nacho. Pero ñukanchika imatami chuya yakuta shitanan ñukanchika ufianchika jugukunata. Mikuna honchika aminda apigukunata. Kuladakunata ninchi ñachin hilatinakunata. Imapas jugukunata ufianan. Cheka ñukanchi cuerpo ma alimento takarana hoshpaka ispa yakuka sangulla marishuksi. Entonces chayka ñukanchi se mientras chayta nashitanchika ukuman mar asendarishpa rin shu papa ta justishpa papa karan o sea papa uta justishpa chayguta shu yakugupi churagpika almedonga ukuma hondan shinallata ñukanchipa cuerpo ukupipas kunshuyashpa shamun y chaytaka ima onda mayllagrinchi ima ruragrinchi entonces pamba hambigukuna tiyan tanto como médico kunapa pastillakunapas y ñukanchipa pamba hambigukunapas. Entonces chayukunata ujiashpa katishpa maskashpa ñukanchipaka tiamun y masha ñukanchi nanaykunata ashaguta kishpirinatapas. Entonces chaymanta ñukamanta kanipane maypilla uyak mamakunaka cuidarishunchi mana nihupanichu shuklla puntopi shuklla pastera tianchi. Pastera ka achami kanchi. Tukuylla llakta indirupi kanchi. A lo menos centro de salud kunakari más kashpa purin pasterakunata tandachispa cada centro de salud ñuka manda que creo que deberían de tener una pastera. Maimanda. Y mapata pasterakunakanchi. Pasterakunata ka más kashpa centro de salud kunaka tanda china yanapan no solo otavalo ukupish sino a nivel otavalo. El siguiente programa. Are chaykapa ñuka chayta entendichipashkan. Sumak pachamikan hasta wangari mashikuna ñukanchipa yuyarishpa kamarishpa katina kanchi nachu wakinbika imashina yalishka punchakunapi nina huparkanchi ari manjarishkata ninchilla nachu ari hari kankapa shina nanaykuna ta charingi nishpayma ninja kumpa purapish wakinbika kay pendenciarin asinkapapash nachu chayka chaykunata nishpayman imata shininga uyachinga mari yachakchayanga mari nishpaka upa manchayma ña kanchi nachu wakinbika shinami kan hambi ukunata yachashpata hambirinata uyashpata ari chayka aliminikpita nara nananchu imatapash nashinanichu nikpi ña nachu chaypi rikushpa mashigu shukta puyguta yalishka shinarta punchakunapi ña killa yaliyarin shuk mashigu shamashkarka kay wiñay kawsay kay centro lingüísticoman chaypi tapujurka nachu kay kamullakunata randishpa katijushpa chayka nijurka watarinata rimanajunkichi nirka watarinata ninajunkichi shinapash ñukaka hatarishkani hasta harilla shuk semanata máximo sirikshpa hatarishpaka ña tukuyta ruraykallarishkani nirka nachu payka ña shinapash na payalla tiyawkarkachu shu chusku chunkamanpash nara chayarinkachu chayka hatarishpa kashkani shinapash chaypi chay punllakunapika hasta tukuyta kalpariashpa hasta ñapash shinajurkani nin imatapash aparinakapash aparijurkani kunanpika ña wagupash chunka watata ña paktariju nirka chayka watarinalla chukani o imatata shinayta ushanira o watarishpaka ña katinalla chukani o imatapash ñawpashpaka shinanara chukani nishpa tapuykarka. Ari chayka
O sea, ñukanchika kunanpika pacientekuna como hambi wasima ñukanaka chay hambi wasigupi llankapani, entonces chaygupi kapanchi, entonces shamun chayma, bastante mi shamupan tapungapas shina watarinachu kani o imatata rurana. Ari, watarina kan, imapa, ñukanchi wawa mamata ama llukchingapa. Porque si ñukanchi nana y hapi piña ñukanchipa kay wawa mama peña mapa nana y washahupi kaña doctor kuna kaña pay kuna kaña o sea chayta ka ñukanchi ka kote makta masati chuyukchina kapu chuyukchishu ñukanchi ka na ushanchika operangapa ma kuchungapa imanga na ushanchik. Entonces chaymanta ninchi ama chaytiku llakikunaman chayana hocho ñukanchi como runa kuna kaymanta ka riksita charinchi nachu ñukanchipaka yuyayta charinchi pangawokunata imapash yuragokunawan wakinpika mishki murugokunawan hampinakunaka tiyan ashtaka entonces kunanpika chaytapash ñukamanta kanini wakinga ninanda llukchimunahun redkunapi nachu redpi llukchimushpapash asha llaki shamun wakinga si estupacha hambikta yachana una yachana o riksin chay plantata kachamun Ari. yangapash y si ñuka na ali riksini na si estupacha riksishpaka chaytara hapishpa mandanipash kachanillapash imatata ruragrini chaypa Ashtawan wagrichita ashtawan wagrichigrini nacho. Entonces chayka ñuka kayachan, o sea, rikuna kan, chaypa kunambika tianchi ñukanchipaka riksina kanchi. Ñukanchi punda mama kunaka pamba hambikashkawan hambirishkawsan karkanachu. Mashnapash ari. Entonces chaypika ña pamba hambigo kunaka kunambika sistoka chingashpa rihun plantagokunapish. Imamanda chingahun ñukanchillatami wañuchinahunchi chaytapish. Mana yachaymanta, mana kamaymanta, ari. Imashami wañuchinchi, imasha ñukanchipa cuerpota ña parlajone na alimikuymanta, llakimanta, manchaymanta, pingaymanta, o a veces ka orgullosamantapash nacho. Harilla kani ñuka na ministinichu, ñuka kana watarisha, harilla imatapash rurasha nishpa wakinpika chaykunata ruraymantapash nacho. Pero en cambio, katakaypi ñakuta shinashta parlashpaka ñukanchillata. Imasha ñukanchi aychapi nanayta karanchi, chay nanaytallata ñukanchi alpa mamitamanpash karanahunchi. Alpa mamitamanqa imatata ruranahunchi. Alpa mamitataka kunanpika pikuyukuna wañuchun, chay imapash na ali yurakuna wañuchun nishkaka ninanda hambikunata randishpa fumiganchi, venenukunata karanchi. Venenukunata karanpi kunanqa ña kuykawkunapash alpa ukupika illan. Huzukunapash tukurishkaka. Ñukanchi punta taytakunapaka huzupash hambi karka rikuy. Ninan hambi. Kunanka tarishuncha chay hambita. Na. Na shinilla Illamia chay huzuka. Ari. Tukurishpa rin. Ñukanchipa mikungapa kay yura hatsugo. Diabetes kukunana mikunachuni. Maymanta shamun yura hatsu huzumanda. Yura hatsuta mikuni shuninan vitamina alimentuta mikuni alpamanda, alpata mikuni, hierruta. Entonces, hatsupas tukurin rikuy. Y más pamba kunata fumiganchi, oyangay a la fuerza alpa kunata chakichi. China yata kan ñukanchipa cuerpo gupas, ñukanchi aycha ukari, ninan delicado kan. China kunata mi ñukanchika yacha como un bashkanchi chaygo kunata maipilla oya kunamanga. Tigrashpa nipani mi ñuka kanacho. Ñuka radio pitari tiarik pika uyakunaka resitirika paipinacho. Ñuka taganin chayka chaywarmi ninan yachakshami parlashpa purin chaymanta ñuka ashaguta karuyapashkani nana sumak pachami kan. Shinaka mashigu pachakuna tukurishpa ñakatirka nacho. Shinaka kunanga kay hambita yachangapa, wataringapa, chaymanga ñakutimaymanta kimirita ushapan. Chayta ñuqupani ñuqa tigrashpa nipani hambi wasi ukukupi mi ñuqa llankapani nipani nacho. Ñanguta villachipay. Kay Cristóbal Colón bikapan Copacabanapi. Ña. Más fácil shamunalla kapan kay kinti wasiman llushina. Kinti wasiman ña hawaman vichajajunapi justo chay punda auto carril purin karka chay ñawpagupi kachi, o sea, más o menos chaygupi kapanchi. Ña mashik. Shinaka kaypipash mashitami nipan
Buenas tardes, ¿será que nos puede ayudar, puede dar el número de la partera? Nenkikin bayupayuta chayrispapas villachipay llamanakashpaka kay hambi wasi tapas mayhantapas villachipash. Hambi wasi ukumanda número ta carapasha 2921 712. ¿Ya? Shinakashpaka. Chay upikayamos, pechayamos na sakapan. Ari, sinami rimarispa katinajupaschkanchi masikuna hasta ongari ñakaypipas shama punllakunapi kaña kay chillay punllapi hambi hawa shinata rimarish shinaka ña convidarishka sakiripankichi kaykunatapas ña uyashpa kikinguna wakinpika nanayo kashpa uchacha kimiripaychu wakinpika astawan nanashpa ñana ushajushpa chaypi ña kimirinchinachu kullkiguta huchachinchi shinapas kaypika ña consulta imakuta ranakapika pishilla kanga shinapas ña hipamanga astawan cáncer nipikari chaytapas natarishpa llakilla purinchinankashpaka yupay chanchi masigu shamushkamanta. Yupay chapani masigo, shinallata shinakakaya semana toparina hupashun, shinallata shuk cosas kunata parlapashun shuna naykunamantapas nacho. Entonces shinakashkamanta tukuya ukuna alichishiguta charipaychi maypilla uyakuna gulpi mandallata ñukamantaka ashtaka huyaytaka chapani tukuya ukunama y shinallata ña ñukapa yachajushpa kati ukunata ñamanta villachikupani nacho. Chay ishkechunga persona ukuna ñukawan yachajushpa hambi wasi ukupi kati ukunaka kaya semana chay shugupa mikagripan jueves punllaguta nishpa villachipani ñamanta villachishpa kachakupani. Sumak pacha. Yupay chanchi masikuna paktalla katinajushkamanta shinami tukuchipanchi.